uzi tererare Uburundi ifite? Uburundi bufite tererare. Tererare niri mikora muri biyogajuru. Tererare igenana nikere. Uburundi n'ubwa gatandatu bufite reserve mondiale kwisi ya nikele na tererare. Ni gute abarundi bakena bafite tererare? Ni gute umurundi yasonza? Ndi mukenera abanyamerika, nimwe banyamerika. Tererare 6% reserve mondiale ya nikele. Kandi ibyo n'ibyavuzwe n'ababirigi batabikunda, ushobora gusanga ari 60%. Donc ibi byose mubona ibi ni tererare, aya makomputer ni tererare, ibiyogajuru ni tererare. Nukuvuga ngo umuntu akize uruganda rwonye rwa tererare ibujumbura, hatabaye amakomplication ya za ruswa n'ubutegetsi niki, abarundi bageze ku bihumbi 70 babona akazi. Kandi abagabo n'abagore babonye akazi ibihumbi 70 bagaburira amafamiye arenze ibihumbi 170. Ubukene bwashira. Donc timugomba gutegereza ngo muraja muri Afrika kuzana amaminere. No, mugomba kujyana inganda z'amaminere muri Afrika kugira ngo zibe produit hariya abanyagihugu babone utuzi. Intambara dufite zaba mayimayi zabande bari bose ziriya ni intambara z'ubukene. Ushize uruganda hariya bose bakarya idolari 100 ninde warara hanze. Tibishoboka. Izi ni intambara z'ubukene, inzara. Niyo umuntu avuga ngo turi mwene wacu, wewe nturi ubwoko, wewe ni inzara. Iyo bamuhaye ifaranga ntiyongera kuvuga. Umuntu wagaburiye azamenye ubwoko bwawe, ahita avuga ngo uyu ni ndugu yangu. Yariye neza gahaga agenda guprezanga uri mwene wabo. Ikibazo cy'amoko si kibazo mu by'ukuri mu mitima y'abantu, nta bwoko bubamo. Mu mutima w'umuntu haba ufite, iyo wazanye ukuboko kumufasha ububaye mwene wabo. Nta wanga umufasha, ntibibaho. Nta wica umufasha. Wayi muri Amerika mubona nta ntambara zihaba mu bikini nuko nta utagira icarye. Aba banyamerika mubonye babuze ibiryo cyumweru batemana ku rutugo twatemana, ariko baragikemuye ico. Inzara nituma umuntu atemuye. Inzara iyi kandi mwari abagabo mwe mu burara ariko mukaramukanya muracyari abantu. Ese mbona ko twageze kure, haracyari ibyiringiro. Wabonye isi yose yasaze ngo Benjamin Netanyahu ngo yicisha abantu bigaza inzara. Abicwa n'inzara muri Kongo barangana gute? Abicwa n'inzara muri Somali barangana gute? Mwari mwabona babivuga? Ntibarabivuga. Dupfusha bakeya. Katari hapfuye abantu batatu, isi yavugije induru. Ntibirirwa mupfusha abantu. Condamnation yari zihaba? No. Ngo Gaza hari inzara. Inzara irigazira rutiri iwanyu. Ntibirirwa bohereza ibiryo no mu mitaka hejuru. Hari byo bari bohereza iwanyu? No. Why this? Tawuza abakorera ni mwebwe. Ni mwe banyamerika. Nicyo cyatumye Imana ibazana muri ibi bihugu ngo muhinduke ba Yosefu bazaramira umuryango wa Yakobo mu gihe cy'inzara.